prst večeras imao je Osman Zukić Zuka. Dobro večer, Zuka. Za početak možete nam nešto reći o sebi. Ja sam Osman Zukić. Želim da postanem književni kritičar. Otkad vam je to želja? Od koje godine? Čitam književnu kritiku već neki 13-14 godina. Uvijek sam htio da budem neko ko će meni učitati, da budem neko ko će... Jeste li možda pokušali na književnost naroda bi oni to proizvode po natraciji? Trenutno sam tu i nadam se da ću baš pomoć svojih profesora napokon uzeti titulu i ovu prilikom htio da postavljam svog profesora Rizu Muhsina, bez kojeg sigurno ne bi moglo biti ovdje i također moju djevojku koja me prijavila i koja me sve vrijeme motivirala da dođem tu i da... A ko je večera s vama pratim? Rekao moj profesor Rizu Muhsin. Ima li šta reći za... Ja bih samo rekao da je Osman jedan divan student, izvrstan bonus svoje generacije. Osman će sigurno biti dobar književni kritičar. To je divno čuti, vjerujem u vas, krenemo. Prvo pitanje. Profesor dr. Enes Duraković u tekstu Pjesnik ekstaze i apoteoze života piše da se erotska žudnja, zanimljivo pitanje, za oplodnju i za nezatomljiva snaga što kola u krvotoku zemlje pojavljuje kao vid pod A, vulkana, pod B, gejzira, pod C, vitalističkog panjerotizma, pod D, zemljotresa. Što mislite, razmislite? Nemojte samo dati neki ishitrene. Taj tekst sam čitao nekoliko puta. Ja vam stvarno ne mogu pomoći ovog autora, nisam čitao, stvarno. S tog teksta sam Kalago iz trećoj godini. Možda da pitam u publiku. Prvo je tek pitanje, mislim da mogu da sam blizu. Pjesnik ekstaze, apoteoze života, erotska žudnja. Kola, krvotok zemlje. Kola, znači krvotokom zemlje. Ja, jasno. Radi se kao vid. Nezaranja. Garant nije. Što vam zvoni? Zvoni mi zemljotresa. Između B i C je. Vitalističkog panjerotizma. Pola vam vjerovatno džopa. Ja snaga šokola, vitalistički panjerotizam. Vitalističkog panjerotizma. C. C je moj konačan odgovor. Pogledam. Odlomak glasi. Erotska žudnja za oplodnju. U Skenderovoj ševi. U ševi. I ova nezatomljiva snaga što kola u krvotoku zemlje pojavljuje se ne samo kao odjek Spinozinog učenja, nego i kao vid vitalističkog panjerotizma. Tačno. Znači, prvi prag u dosezanju toga velikog poziva književnog kritičara ste prošli. Imate li šta reći? Nije još gotovo. Vidio sam ima. Predavno. Drugo pitanje. Isti autor. Profesor dr. Enes Duraković u tekstu Bošnjačka pripovjetka 20. vijeka piše da Hamza umu panteistički misticizmu pod A. elektrizira troposferu, B. erotizira atmosferu, C. orientalizira stratosferu, D. favorizira mezosferu. Ovo je već malo nezgodnije pitanje. Molim vas da se više koncentrišete. Ako vam trebaju džokeri. Znam o čemu se radi, samo da prizovem taj tekst.
Možda imate nekog, koga biste zvali? Ko vam je? Rane, Jaša, to mi... Mislim, nemojte da pogriješite, evo kolega je izrazio, mislim... Nadam se da neću, Hamza, Humo, pa ne... Humo, ti grozim kikot? Ima, Sevdahlija, kako se zove? Zadržavam taj sevdalijsko-baladeski motiv. To je ovo Sevdahlijsko-baladeski narativ. Da, znam. Znači, misticizmom orientalizira mi je blizu, ali stratosferu, mislim, orientalno, Humo, imate neku vezu sa orijentom, tako bare piše u tom tekstu, ali stratosferu to me zbunje. Pa erotizira atmosferu. Mislim, ako vam treba džoker da... Stvarno sam vam rekao, ja ovog autora nisam čitao. Erotizira atmosferu. B, siguran sam, to je moj konačan odgovor. Odlomno glasi. Ali Hamza Humo je pripovjedač, čiji se panteistički misticizam, ovo zvuči ozbiljno, uobličavao impresionističkim postupkom, eterizacije, čulno-materijalne slike hercegovačkog pejzaža, čime on erotizira atmosferu. Tačno. Idemo odmah na treće pitanje. Izgleda da ste književni kritičar koji je rečao. Tako je rekao moj profesor, sad ne znam. Ponovo isti autor. Profesor dr. Enes Duraković u tekstu Bošnjačka pripovjetka 20. vijeka piše da u prozama Skendera Kulijenovića i Alije Ametka, Huseina Muratbegovića i Hamida Dizdara, ali i Meše Selimovića i Čamila Sijarića, Muhameda Konđića i Derviša Sušića, susrećeno, pazite sad, susrećeno. Pod A, pisca. Pod B, japansku delegaciju. Pod C, poznanicu. Pod D, silinu paneretskog senzibiliteta. Znači, u pitanju je celokupna bošnjačka književnost. Primao sam bošnjačku književnost, najviše, znam da će me to... Mislim, to vam je najvažnije. Znam, to sam najviše isprijemao, ali sad je nekako... Puno mi autora, koje sve ja znam, znači, Humu znam, to sam pomenuo, govorio sam. Kulijenović, Ametak, Dizdara, vidiš, Hamid Dizdara. Hamid, no? Meša Selimović, dobro. Derviša Sušića. Pisa sigurno nije, jer oni su pisci, znači ne mogu sve sami sebe, to znači ja prizacujem. Ja znam, razmislite dobro. Susrećemo, znači. Susrećemo. Pisac batio, neće ništa pisati. Samo ću pisati. Možda džoker neki. Što publika misli? Nema pravo pitati. Kao da ni oni nisu čitali ovoga. Kako ovako ocjenjuju. Japansku delegaciju. Turska delegacija. Japanska, to je daleki iskus. Nešto sam... Ali pazite, su kosmičke sile. Znam sve. sve, ali... Kola i krvotok, zemlja. Pismo isto, nije nešto. Kako će se sve razpod? Silinu paneretskog senzibiliteta. Poznanicom, ti koji se susreću među sebi, mislim, Ali erotika, pazite. Ali poznajući tekstove autora koji je u pitanju,